Afrika ni umugabane ugaragazwa nk'ufite amahirwe menshi y'ubuhinzi, ariko ikibabaje ngo nuko ari nawe ufite ikibazo gikomeye cyane cy'ibiribwa kurusha indi migabane. Nk'ubu bibarwa ko buri mwaka Afrika itakaza miliyari zisaga 46 z'amadolari ya Amerika mu gutumiza ibiribwa ku yindi migabane. Umuhanga mu buhinzi umunyarwanda Dr Julien Ngango agaragaza ko ikibazo gituma Afrika itihaza mu biribwa ari uko hashyirwaho politike nziza z'ubuhinzi, ariko kuzishyira mu bikorwa bikaba ingorabahizi. Arabisobanura yifashishije urugero rwo mu Rwanda. Uza politike yabizaminagiri ariyo bita imbaturabukungu. Imbaturabukungu mu buhinzi uyisumye rwose ziba zarakozwe n'abantu b'inzobere. Ahubwo ikibazo ni ukubishira mu bikorwa. Dutanze nk'urugero guhinga biriya byo guhuza ubutaka ni ibintu n'ibihugu bya Aziya byose nicyo cyabiteje imbere igihe bari mu byo bitaga green revolution. Ntabwo ushobora guhinga ku gataka gake, wenda yavugaga nk'ibya mekanization, gukoresha amamashini. Ntabwo wakoresha imashini ku butaka butageze kuri hectare, ariko ni mu buhuriza hamwe biroroha kuzana iyo mashini, none wa musaruro uzamukire rimwe n'amasoko biboroye kunegosiya isoko. Hari bamwe mu bahinzi b'Abanyarwanda basanga leta z'ibihugu bya Afrika zikwiye gushyira imbaraga mu gushyigikira abakora ubuhinzi, bitabaye ibyo ngo byagorana ko mu myaka iri imbere uyu mugabane wazahaza abaturage bawo biyongera umunsi ku munsi. Barabisobanura bahereye ko nko mu gihugu cyabo cy'u Rwanda ubuhinzi butera imbere ku muvuduko uri hasi ugereranyije n'umuvuduko w'ubwiyongere bw'abaturage. Leta iramutse ishyigikiye abahinzi, wa undi wabikunze babona bikunze bakamutera inkunga, noneho nawe agashishikariza abandi kuko babonye inyungu ibamo, kuko abahinga ni bake kandi abarya ni benshi. Hasi kizabura kubaho gute? Kera Kigali yabagamwe abantu bake, ikiro cy'ibirayi kigura 7, ariko ubu ngubu kigeze muri 435. Zimwe mu ntumwa za rubanda zo zigaragaza ko Afrika izihaza mu biribwa ari uko hashyizwe imbaraga mu gukoresha ikoranabuhanga mu buhinzi, nk'uko Muhongayire Christine umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda abisobanura. Buri ikoranabuhanga ni ikintu gikomeye kandi kiyoboye isi. Abanyafrika turasabwa kwinjira muri iryo koranabuhanga cyane cyane mu buhinzi, kugira ngo ibibazo dufitemo mu bijyanye n'ibyo kurya bikemuke. Haba ibyo byo kuhira mwari umuvuga dufite mu cyerekezo cy'ubuhinzi bwo muri Afrika, haba kubika neza ibyo twasaruye, haba no guhinga ibindi mu buryo bw'ikoranabuhanga, yaba amafumbire tukayakoresha, yaba uburyo bw'imbuto z'indobanure tukazikoresha, ku buryo Abanyafrika tugira ahantu twihaza tukavuga ngo no, aho twahereye tujya gushaka ibyo kurya n'ibyo gutunga Abanyafrika mu yindi migabane ikera, twebwe ubu noneho dukwiye kuba turiho twihaza. Umuyobozi mukuru ushinzwe igenamigambi muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Dr Chantal Ingabire wagaragaza ko Abanyafrika bakwiye gukora cyane kugira ngo bihaze mu biribwa, kandi ko abashoramari bakwiye gukangurirwa gushora imari yabo mu buhinzi. Icyambere turasabwa gukora cyane nk'Abanyafrika kugira ngo tubashe guhangana n'ibura ry'ibiribwa, gukora cyane no kumenya gufata neza umusaruro mwabivuzeho. Ikindi navuga, abantu bakwiye guhindura imyumvire, haba ku bijyanye n'ubuhinzi ubwabwo uko ababukora, ariko no ku bijyanye n'ibikomoka ku buhinzi uburyo bikoreshwa. Abantu benshi usanga bavuga ngo wenda umuceri w'inahangaha wahingiwe mu Rwanda ntabwo uryoshye, ugasanga umuntu arahitamo kurya umuceri w'Umupakistan afite umuceri weze mu Bugarama kandi ushobora no kuburyoshye kurusha Umupakistan. Impuguke mu by'ubukungu zivuga ko hatagize igikorwa mu mwaka wa 2030 Afrika yazabitumiza ibiribwa bifite agaciro ka miliyari zikabakaba 90 z'amadolari ya Amerika, avuye kuri miliyari zisaga 46 z'amadolari ya Amerika ari hubu. Muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 yo kwihutisha iterambere NST1, u Rwanda rwo rugaragaza ko rwemeje guhindura mu buryo bwimbitse ubuhinzi bw'imbere mu gihugu mu guharanira kugabanya ibiribwa bitumizwa mu mahanga. Kuri ubu rukaba rwihagije mu mbuto z'ibigori, ingano ndetse na soya. Daniel Hakizimana, Flash TV.